Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong siyong kamaulay kanton masar haringkat kajingis nok tilang ka NSSL nehu bat nakatanat PHE mentakas ngi ka arpu pratarik na lur hajar pesaw kila mi ban pen khut ya kawa solang kabade kawa kabajubsa bam umdi ya ketika shnong urang ba shnong kamaulay kanton masar u Dr. Marco Mitri ulaong bakani kawa kade kababasa ya ki katu kane teli ki shnong kamaulay kum ka shnong jayur bat kamauyong ulaong baka jinglong ka perthai menta kala baladang yim sumar ya kane kawa ngin sa jenjar hadian namar ba kani kawa kade uthir snam bat ka jingim kinong maulai namar ba kade kawa ka babasa bam umdi ya kinong maulai ulapun pauru ba ukermen baka sorkar kan yo iya kani bat kan ai ka jingarap ling baki skim ban yo ban shnapan bha ya kani kawa kumjuru ikong hanaliza nong room ibadai program organizer jong ka NSS nehu ilapun pau ba kani kade ka sien ka baningkong baka NSS nehu kan shimenta ban pen khut ya kani kawa bar ilo ongru banang ni syakmat ke NSS kane don mentalang bat kesnong kedon masar ban pen khut ya kane kawa Good morning everyone, mga di Hanaliza Nongrum, nga di program organizer jong ka NSSL Nehu. Kaya ka ni kapor ni kum ka unit baro jong ka Nehu, kiyawan benyeshim bentalang ha ni ka jipu, ya ka ni ka wa hang ni hapo, kasnong kanton masama, tumbangi i baka di ka wa ka ba ay bam ID ya kasnong hang ni hapo, mulai kanton sa TV kum ka unit, kum ka taka ka service scheme ka bangi ni ay ki kena ki ay ki nok snong ma kiyawan ye bentalang hang ni banyak penpuj banyak pen internet ban kanang bakan long ka ka bala banyak bam ye di lang baro ti nakaliang jaka NSSI nang ni syakhamat ni persang hi banyak don bentalang bat kasnong lada kinang ye penmi ye kini kikam baginya penpuj kin commit baginya wan lang Tekani kadi kesin benengkong ye pi ba pin wani semata. Awal kani kadi kesin tu benengkong. Kena ni syakhamat kin saya nang ye tri lang susu bagi nang syasnong rikat tak irang basnong kunju. Pegang tu mesin sem. Bila ban batai kendiat ha bede bet kani ka project ba PP penlong mentaban pun khot kani ka wa solang. Kani kamte ka bagi le tang menta kani nadu arja kat tendai. Ila ya cipai ni ka wa ila ikun. Kumo pikit hi ni ka wa kala. Janyap so arja kat tendai. Harian ni sedang inisiatif ni kong buat tibor patau industri. Dan kat ka bayu universiti ka grup dengan senong dengan apa sang revive yang ni ka wa. Di hari kata sim seperti ini, kalau sim tinggi lah, kadang jing kawan lang ka political you dong kalian chief minister, make it a point ba hamban revive ni kawa. Di nado ka arja nai, nakabor met, nakabor diberit dengan grup. Di mentah sendiri involve lang di NSS pun lehu. Nakada ko season hingin ko no, yang ni kawa. Kena kalian gapi isi kalau hamsim kia kalau leh gapi isi kalau palu bahwa staff lebih don lang bunyi. Dia kena kerja persang kerjungi kalau nang ham
jubor mentah de ka wa ni I let's say kepala ya cepat kita kedur ni ka wa cepat beri wa in sa IP kani ka wa kala in mentah kemungkin baik hidon ke jikreman bro bahkan ka talang let's say hidon kalat ka bangin yo let's say ka jingarap na po center po ministry kaban let's say ni 5 PhD try kaban siang ban le hi daga jing malamot bas ka he ka khaw ban lit na do ni ka wa sharu skis potolong bahkan ni ka wa kamput tang ni hagi tip ha ka snong serum diur ka snong moyong itu kami ni ka wa hem da ka di umbam ki tiga ni ka sulong ka tanglong tang sedang ka ba let's say nggak sedang ni ngit berkatakan continue lang syafir na mo atong babal nggak sim interest ini ka jing le ma maka nang kelak mengitip ha kala ni pakai ni mentang susu buhe uslap ni gini tangki fenomena di basujia lagi indikator sih ya tak climate change PPE bah kaji kuti sini kaji guna kawa ka ige jadi semua ini wa ibu don ngi posor dengan ingin saya jenjak te kawai bagai salang hi ka along di tengah wa ka dehi ka kaji ini kita mulai wa sarkari par hal PPE stretch sanu nang ni sudut mong bahot kawa kami nang ni dan di pom chua ni I ji ni hindu ni wa ni mentah bagi jing sistem di biodiversity dekat bagi jing Arab department ni lah sedang ban create kita awareness jing tu suatu jadi beliau jing non kaman pene sai umma jadi ni mentah kalau kamu robust pengangai balangan dengan dehuru ngala ke siang influence di NSS unit yaki dehuru bagi extension outreach program juga bagi di sim yang ni menggunakan projek jengki. Nama kini gaya jang mas nak kerok dengan hu. Berkam tam ya sedang mulai kini te ketika live blood juga mulai. Jadi tu Islam juga mulai. Kadang kadang ni kawa nanti kita bakin long juga mulai. Jadi tu berapa persen di kita ni. Bayo dia gaya ada kawai. Ni kau ni bersyawai bah long tu bayo ni kita ni. Jadi tu boleh masuk. Cintre ke jungi kalau sawana kapor mentak na mentala kala ya la saus nem sansem rusnem kalau yai hela ya ke jinjam jadi kawa benarnya ba kali ke urlong kali ke telang mana dia PC kan keranya nak projek kan sedang no hi disil kali ka wa snai ka ke de tar ke ka pon cuma sama inisiatif ini yuk dibentakkan urlong mentak telang ini ini kerman bagi yo jerman bagi jiwa aposor kin sab kena biang sisi simpat wala kasor kadang hajan rei indra berjiwa ikut kata kada izin ang jini pat nagali ang biodiversity kita san apan pang di sumu si saya gi members betul ya bro ini ada kemen sim di di kemariang dap ini kawa dan di dokha untuk kurut yang kawa ini di ba nile jima beri baik ba bagi sedang kasar dari ini pin about ini pat nilai no senyang lang ka bormet ka bidon ai bayan dan bentalan kam hawoi sini dan ni kawa kan long kawa tourist spot masih ka badon dokha ka badon yo beri non khwai ni wa kin so sarang no makil bentalan lo ba sina harod jong ni kawa ke tra kisin jam ke ba pipin kentu ya kini kitrai benta mo kini ke yeng benta na liang termasar ka badon ka cing kentu sini kawa major hi kadina po no ki to ka diversion kala ya kadang koi ka area ka divert na po ni kawa umdi balik sa umdi kita ni yung kwa mesti sinong tak dang bi po umsing jupun mo hani ka penthol na glas dang bi yang ki yeng sa mong to ti kituru katakan so pi nila presyang man be ning bang central ministry support bagi lala man divert lut bal hoi ni drain lani bi snana koi ka drainage channel hani ka bandai tik inam ta sewage ring kawa kami ni kawa kanya lagi jong sewage kanya lagi jong kata kaya ka jing kerben ke jongi bahkan urlong lese honik tulang gini gini berkhot kan sedang kam katrai tidak kalau tak kan problem show yang ni kawa lagi sewage bagi sewage tu di major part hi jong ketuka omyeng ki sejan gina ala men divert na sini kalian badai ka bala ada divert na di por arjakat san gina snai ni diversity untuk por tidak ki mi yeng manang te umsing jepung ngin make a strict rule ba Ini nana hi kita haban flush pitch ni sebar jangan kawa tempat ni tamai kata kada of course kasong pada hakan ka project bangila biang ki kita drainage channel ni berteman tadi jengla dimana dan magari area ka pada major ban contribute ka drainage channel kan kan don yang show
Ngayon kublay try jangan jaga ikong badap din giri masar im kuat cuman ay gani dapat senayan ila insnap mandaga football ground futsal ground kapulong ba kan nimdon suka fear ba kan ka ki sem ni bentuk jabo ani kwa tuna kali ang masar kalau ndiak pa kata jing tu jigi jabo ni kwa jing jepung kita dengan persiapan address dalam baka sedang senai gini ban senai gani ka skim ban sen kabangin divert dari channel kami kita dapat avoid ini kawa dari bang kuat bang kan ini ka continuous process nama ba ya kata kasi mun khoi kamle ben kut tang hadu tang sat kan hab ya channel sedu sukut kemoyong ngai collective effort janga ini sedang berkhoi serum kin sepuluh long bing sayo se jadi kanam kan kawa kan khoi better sedu pois tharia damsti